Da ste uredili nas ponovo u Serbia Engines TV, danas ću vam pokazati kako da skinete Minecraft Pocket Edition na vaš Android uređaj. Idete na vaš internet ili Google pretraživač i kucate Minecraft P0.13.0 download. I vidite, i vamo ćemo izbaciti neko, znači ovo Minecraft, Alapsa, Bull, ništa, znači. I tražite download Minecraft Pocket Edition for free Aptoide. I onda idete sa strane, vam ovdje piše install. Ali prvo morate da imate Aptoide, znači prvo skinete Aptoide i tu verziju skinete, znači morate imati prvo Aptoide, onda idete na Google Chrome. Ako budete ovako tražili na Aptoide, nećete moći naći, znači idete na Google Chrome ili na internet, kako isto je to, kućete Minecraft Pocket Edition 0.13.0 download ili Minecraft P i 0.13.0 i sačekat ćete ovdje, da vam se skine. Da ćete čekati, nećete dugo čekati. Vidite. I sad, pošto ja imam Minecraft, znači i onda ćete ići ovako doći, ili ćemo samo izbaciti i vi ćete Minecraft P instaliranje završeno. Tu ćete ući, ićete na podešavanje, ićete nepoznati izvori, ićete ok, instaliraj, ok, tu će se instaliravati i onda sve što trebate jeste Minecraft P, uđite tu i bit će vam 0.13.0, ja mogu da vam pokažem kako to izgleda, samo malo, inače imate novi skin, sad vi imate tu crveni kamen, imate ovdje te neke nove stvari, crvene baklje, imate vrata, imate, šta ovdje imaju nova jaja, ne ima samo novo jaje, no, to je ovo zečije jaje, i tako to, šta imaju još novo, radni tabla i novi starim verzijama. Znači to je to što je ovo. Možete da postavljate redstone, znači nije nikakav varka, znači 100%. Da svi ne bi sada učili, ja ću vama da ostavim link u opisu videa kako da vi skinete Minecraft. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, subscribeite se na moj kanal, pišite komentare da li vam se sviđa ova nova verzija Minecrafta. I čau!